I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Bosnian Gamer. Danas ćemo igrati Clash of Clans. Prvi put na kanalu. Ovdje sam ja već igrao, ali imam drugi akaunt i na njemu ćemo igrati. Tu da sam Town Hall 4. Ovako, ovdje ćemo jedan battle, pa ćemo na drugi akaunt. Sad vidimo, dobio sam hog. Izašao je lik. Ništa. Ovako, battle, znači Town Hall 6. Ajde sad battle, 2x star bonus. Znači, odlično. Town Hall 8 da napanem. Ne. Želim neka na kojem mogu 3 zvijezde. Tako da dobijem odmah 2x star bonus. Ovdje. Okej. Ovdje ćemo bombere. Sada je gigante. Archer ovdje. Sad Hog Rideri. Nikako ne moraju preskakati zid. Ja, on sam mislila na početku. Ovako, to. I ovi giganti da koniđu. Ali super, jako mi mnogo daje lota, ovaj napad ako uspijem, i plus 2x star bonus. Znači 2 ili 3. Ajde. Ovo će biti tjesno. Ja mislim da ovo neće biti 3 zvijezde. Više bih rekao da će biti 2. Au, 114.000 golda. Hajde. Samo da izdrže, znači samo da izdrže. Ovaj klip možda bude kraći. Ja mislim da ovdje neće biti dobro. Ajde, neko uzme gold. Evo, čak možda bude 2. No samo možda. Ja volio bi da više uzmu golda. Pošto gold za Town Hall 7, tako da uzmem više. To 2. Tako. I plus dobit ću 450 gemova ako budem sakupio 1250 trofeja. Što je super. O dobro, 2 zvijezde. Ja sam zadovoljan. Ovo što više, to bolje. Ajde, samo uzmite još malo golda. Još malo golda, ajde. Dobro je. Makar sam sada na kraju uzeo gold.
26.000. Haman 27. 2x star bonus. Sada ću odmah ću staviti armiji da se pravi. Sve ok. Sada bi... Da popim. 40. Sada ćemo na drugi account. Znači 835.000. Haman 836. I malo fali za Town Hall 7. Sada vratit ću se kad budem. Samo da prvo pozdravim. Izgleda da klip i neće trajati kratko. Ovu sam bazu sam napravio. Samo da je malo nadograditi. Pozdrav! Pozdrav za Adina i niste u klan Mehmedović. Imaju 2, ali ovo je pravi. Dobri smo. Ima i aktivni, mnogo. Uniđite slobodno. Evo on hoće CH. Ali ja nemam armiji. Evo neka on mene napadne. Dakle, Adin je veoma dobar. Ide sa mnom u razred. Nemam šta reći. Ja mislim da će čak uspjeti 3 zvijezde. Na ovom kad neko koristi evakuačar i pasti vi na sredinu. Onda ode mi baza 100%. Ovo možda može malo da basti. Još uvijek sam prehlađen, nisam ništa ozdravio. Ali šta ćeš? Hajde sad Archer. Dobra, jedna zvijezda samo. Još jedan pozdrav za njega. Idemo mi na moj drugi account. Uvijek se ovdje zbunim. Sada. Google Play Google Play account uvijek mi se diskonekta.
Tu sam, kao što sam rekao, Town Hall 4. Ali nema veze. Znači, ovdje sam jako loš. Zidovi level 1. Znači, ništa nisam dizao. Dakle, ovdje za početak bi mogao Gold Mine ili Elixir Collector da stavim da se upgrade-a. Stavit ću oba dvoje. Tako. Ovo ću odmah dati jedan. Ovo ću tako. Tako. Sada nadam se da imam army. Imam. Idemo sada u napad i završit ću klip. Mislim da ovo neću uspjeti pobijediti. Samo da uzmem loot. Ja moram sebi da upgradeujem tamo gdje mi stoji armiječak. Ne mogu da se sjetim kako se zove, ali to moram da sebe upgradeujem. Inače ovako ne mogu pobjeđivati. Ali dobro, samo da ovi riješe ovdje Archer i tamo Mortar. Možda čak i onda i uspijemo ovdje nešto. Ovo Town Hall 4 ili Town Hall 5? Ja mislim da je Town Hall 5. Town Hall 4 možda, ne znam. Izgleda da ovaj klip i neće trajati to tako kratko kao što sam ja mislio, ali bolje. Što je duže klip, to je bolje. I za idući put bit će reklame za druge YouTube kanale. Dakle, tko bude želio, ja ću ga reklamirati i reći svojim prijateljima koji također snimaju da njega reklamiraju. Ovdje smo osvojili jednu zvijezdu. Bilo bolje da smo dvije, ali nema veze. Samo da uzmem što više golda i eliksira. Drugo, može sljedeći put. Ovaj klip će trajati predugo. Također, neću reklamirati samo jedan kanal, nego ću 2, 3, 4, tako ću reklamirati. I tako napišite u komentare ko hoće da ga reklamiram i također ću reći svojim prijateljima da reklamiraju također taj kanal. Ovdje ću sada završiti klip. Ako vam se svidio, ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Poz.